Voice of the People Party, Mairang Nongkla Constituency, kan pelang ya kajalang pajba haka arfo tarik, mentau benai, haka por shibaji hapo yau dongki ingding. Adi genepat kan pelang sa kajalang hapo mafunyau haka por sanbaji janmir. Haka ni kajalang andan langru uba adan mila basamai Presiden Jangka Seng bat kemjuru kiwipat kinengalam dengan parti. Nakadang Jangka Seng ka khot kawari ki pajba jikinong song jikin kisnong ke badan marjan. Kemjur ki pendengar banwan sekni ke jingalang. Maisha nei ha upra